kwafe meza cyane nibaza yuko rero kwicara ntibasanga ibyicaro tugenda kandi tubakeza ku bikorwa cyiza bakoze tugenda dushimira kandi natwe aya ndabona ko ibintu byiza cyane n'abandi bose baherekeje karibu cyane nimwicare abafata video abafata amafoto bibaza yuko kuba akaryo keza ko kuyafata gutyo Uburundi n'abarundi n'abari inyuma y'igihugu baze kuronka inkuru nziza yafashwe ku mwanya kandi yafashwe neza cyane karibu cyane rero mwese ababuze ibibanza babarabire kuko aba nibo batumye turinda uyu munsi ababuze ibibanza bibaza ko protocol yoyikorera ko karibu cyane Mimi karibu cyane Abe karibu cyane n'abandi bose bagenda batandukanye nimusange ibyicaro nabona ukuntu biryoshe iyo bavuze ngo dushigikira abana b'igihugu baba bavuze yuko umunsi umwe tuzosanga twicara nk'aha na Police Bright bigende neza cyane Police karibu
nagonze tubanze kwanza tumedita ako kantu. Iyo hari ikintu Imana yagukoreye ni byiza kuyereka yuko washimye icyo yagukoreye. Amen. Sindi umupasiteri ariko mumbabarire nasanze nabikoze gutya nyine byakamenyera, ariko nkuko mwanteye iteka mwihangane cyane ndabakoresha kandi. Amen. Murabinyemereye tugire gutya twese. Nani mpamvu ihari yo kwigari
mavi ariyokwirarira umukiza wanje niko ungeze gatese natumvise naja irata abagabo n'abasore twekavuga amavi ariyokwirarira amazina yose niko nayo ubundo bw'umukiza wanje niko ungeze kandi ntacyo mfise naca n'amavi ari kwirarira ubundo bw'umukiza wanje niko ungeze ntacyo mfise Merci beaucoup. tugushimiye cyane Grace Fire. Mu kicaro cy'izina rya Yesu abantu b'abakirisitu rero baratwihanganira aho tugeze tuvuga Yesu. Amen. Ngiye kuririmba akaririmbo kanje gashasha kitwa Teyamo. N'akajambo kamwe gusa Teyamo turibwira Yesu wenyine. Kenshi ndibaza icyo wambonyemo gituma nkomboka si rimwe si kabiri mbona ineza yawe uzi
murakoze. tumushimye cyane atimba kwiga keza kiwe gashasha ko kandi akurije n'umwanya neza cyane